Gracie and Co Institute of Information Technology Society GCIITS mentaksingi ka sautarek unai lor ajapsan kala pelong ya ka program bakerpang kabala tipkom ka group session personality SWOT na ka benta ki samla puli ki ba wan shim benta ha ki course ba pher kan thobe ka data entry operator sound engineering assistant but ka assistant electrician ha GCIITS training center mau karwat South West Kasil district ka thong jong kani ka program ka long ban IG kai ki samla makin nang man bishar banyai ladi ban tip bat sngo thu shai hela ka jong ka sap ka bor ki jing khlan ki jing duna ki lat ki linti bat ru ki jing e ki bala ban mi shwa ba kin rung ha ka kamram ha po em lang sanang ha kani ka ski na idon lang uba Mark Donald Lingdo na Avenus Shillong ka kong Uberlin Kharlingdo Skill Development Officer, Kokong P. Merthong, Career Advisor, Uba VW Nongsi, Managing Director, GCIIT Society, Kokong Ibalamin, Kisamla Puli, but Kiwede, Kinongi Shimpenta. Saya ni orang lain kata berway, penengkam bakla yang kesat kebangidon, kemud kata kini alam segajima, nanti kebaar, lada disngapha. Lalagi mak ang singapha yang kecingkai na kinungikai juni nanta kabalai kajing pempenengkam yang kapor kabangingidam iba kaulah kumenit selakajok tekadeka lak community kabangim wa bertelang idon kajok kajing singomen tekata kadeka lak community tong layak sega opportunities kung idon satri nakadang ini group kabantong kali development skill ikhlas untuk development skill ngir tangiwan ini kali development skill saya memang stadioni bersibut tekadeka kadeka wei kadeka bagi don kita kering tentang apa kadeka government job di government job kita kiwei opportunities mampelan plenty kipat berdeu bagi yo sing ay yo skill teman skill direct skill tag di kiwei opportunities ala ketabu kalong ba nadu ba ngayok jingtir ya kani ke training ba ngala banwan John nang ba ngala banang ban penben berpenting ha kalian asal to keep going, pasal be confident and pasan be smart and active. A weakness, hopeless, lack of confidence, shyness, jealous and laziness. Beniko kan kaji pujo kan kaji pujo, tapi nu tidak pasti sebut ya kata sabar ni kata kaji lah, kaji lagi kita kaji bomla, lagi kaji projom, tidak pasti sebut kita. Guru apa dengan kami yang kata kaji projom ni lagi yang kata projom ni mo, yang kata sab kalau pipi dan guru kita dengan kami yang kata sab. Ni mana kita aktif tidak sebut. Kalau kau kan kami bah kan wei ka thinking yang kita ya jikin juni je nu apun so tu tak jinuna iba kunki berani juna mo bagi ba ani hai kita jinuna dia limba kita aktivis kamu pila ina so kita jinuna kita jinuna joki batin ban trishito mereka kam trishito batin poisa ka thok ka batin MSCS dan kiran sponsor ini lain ini pak, jika jom ini setersuk, kadi ka jaga training ka jomki, kahap kata ka project apa kerja ka compass, ini compass itu usi 2 circle, geometry box itu ni compass 2 circle tu di compass, dan sudah jom compass tadi, ubah beli yang kelenti. Heritage ini diberi dari cloud, dari sham, dari explorers di awal. Ira ini dia juga kedua, seno kediri, seno kesetni, seno keseteh, seno kesetih. Okay, itu ia kata. Kali kita cuma dengan program tu, takoi kata sebagai ini program. Kejimban jom i list besok iba misi kau career advisor. Lopun kejimban nanti yang di Akhirnya tidak menjadi company lek berdaya berkam kerja.
Hangni hapo visit your training bukan di skills training berpio. Kajingan jenis insuka ia akibat dekiman that skills. Konotasi kebijakan sebut ya kajingkan kajingklok, kajongki. Berkuno hintunan kami ka berproy jalan kalawai kajong. Berkunjung untuk digomah session ini, ibu dapat bermesti ka resume building. Umno kasna resume, submit company whatever na bercakap interview. Umno pinsyong interview, kita siki ini umno pinjuba, umno pinong kibaslut. Ikajindon jong I career advisor ini sebut kolom, berpendap itu I balik si, tama kasih jadi kita beliau. Esi itu berapa naik? Sampo WPM, words per minute. Report interview ba? Esi piaran, check in, tangkas din marway, kadumla at tengkiw yaki.